King Syudad Mabalacat, susulong ing test the training to trabaho, bang pasiknangan ing pamamye kapanintunan kareng residente. Ay ni report ng Patricia Mamango. Susulong ng Mabalacat City Mayor Jel Aquino ing programang Test the Training to Trabaho bilang parte ng inisyatibo ng lokal na gobyerno bang pasiknangan ng skills development at employment generation para kareng residente ng syudad. Peni muna ng Mayor Aquino kayabe dina TESDA Pampanga Provincial Director Attorney Eric Ueda at TESDA Specialist Mark Fuerte ing pamagbisita king TESDA Center king Barangay Sapang Biaba sinyang Martes, October 7. Kapag nasaning inspeksyon ing pakibalwan ing kondisyon dareng pasilidad at abalo ing panga epektibo at sakto dareng training program amalyaring iyampang. Agpang kang Mayor Aquino, personal nang tututukan ng implementasyon ng programa bang asigurado na ring kursong babye at ilang mata sa kalidad ating kaugnayan king kasalukuyang industriya at makapamye konkretong oportunidad king obra. Kayabe mo naman king programa ing job matching component amaglayong makipag-ugnayan kareng employer lakwas na king Clark Freeport Zone bang agad lang makapalub king obra reng test the graduates. Agpang kang Mayor Aquino, mo iti mamie skills training, manatagyang direktang dalan, papunta king employment. Sisiguraduan na kanong Aquino na imbalang training ating saktong oportunidad king Clark Freeport. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.